U Savremenoj gimnaziji u Beogradu, kao i još 3 grada u Srbiji, organizovano je regionalno takmičenje u geografiji. Učenici su bili spremni, a kako su nastavnici rekli, vredno su radili i svi se nadaju dobrim rezultatima. Đaci imaju prvo školski nivo takmičenja, gde se vrši selekcija između učenika koji su zainteresovani i onda ako pređu taj nivo, s njima se radi za opštinsko takmičenje, gde su testovi tekako zahtevni, zato što se uzima cela osnovna škola i prva, druga i treća godina gimnazije. S obzirom da smo mi iz poplave izašli 2014. godine i oporavljali smo se i cele 2015. godine, nismo imali baš tačno uvid u ovakav vid takmičenja, te nismo imali ni predstavu kako đake spremati, tako da tek ove godine smo počeli da ih spremamo, a s obzirom da su oni opterećeni drugim takmičenjima, nije bilo baš previše vremena. Mi smo koristili ono što smo mogli od materijala, znači imamo iskustvo iz prethodne 2 godine, učestvovali smo i prošle i preprošle godine. Ovaj praktičan rad koji smo radili i vežbali isto koristili smo sa sajta Nacionalne geografske olimpijade. Pripremali smo i sve moguće literature koju koristimo na času i van časova. Vidim da su oni zainteresovani, da vole to, znači svi su došli zbog toga što vole geografiju, što imaju odlične rezultate iz osnovne škole i sad eto i srednje škole. Ima dosta učenika koji su zainteresovani za geografiju. Ja se nadam da sam i ja tu malo doprinela celoj toj priči, a to se i vidi po uspesima koje ostvaruju na takmičenjima. Imali smo poslednjih 5-6 godina koji su dolazili i do svetskih olimpijada, pa čak i do zlatnih medalja. Priprema za takmičenje je trajala nekih 7 do 10 dana. Organizovali smo se i mi profesori i učenici koji će pomagati oko same organizacije, tako da je bilo je naporno, ali je bilo vrlo zanimljivo i interesantno, nije bilo nikakvih problema i sve je završeno na vreme i po planu i po programu. Za takmičenje u geografiji bilo je prijavljeno preko 750 učenika, od toga je 320 izborilo pravo da se takmiči za učešće na republičkom takmičenju. Ono što se tiče ovde u Beogradu, što vidim i što sam prisutan, i više nego sam oduševljen, znači prvenstveno sa organizacijom celom, sa profesorima koji su angažovani iz ove škole i znači uslovima koje deca imaju, znači što je ono najbitnije, da imaju mir, tišinu, komoditet, da mogu nesmetano da rade i pokažu svoje znanje. Za neke učenike zadaci su bili laki, drugi su pak imali nedoumice oko nekih rešenja. Ipak, svi očekuju dobar rezultat. Po mom mišljenju zadaci su bili malo teži, pošto je bilo malo više pitanja iz Srbije. To je zgradiva 3. godina, mi smo tek 2. godina. I tu je malo bilo problema, ali dobro. Zadovoljan sam kako sam uradio. Bili su lakši po meni nego na opštinskom i školskom takmičenju, čak možda sem onog praktičnog rada koji je zahtevao malo više od ostalih. Čini mi se da sam dobro radio test, bio je sličnog nivoa kao školsko i opštinsko takmičenje i nadam se da će proći. Da li je bilo negde zapelo možda ili ne? Jeste, boga mi, na prvim pitanjima nisam bio baš najsigurniji, ali mislim da sam ih uradio dobro. Savremena gimnazija još jednom je pokazala da je dobar domaćin. U prijatnim prostorijama ove obrazovne ustanove uživali su i profesori i đaci. Sada se čekaju rezultati, a onda sledi republičko takmičenje gde će neki od učenika odvesti na geografsku olimpijadu.